Shubor nakaslem jong unongsan hima. Baro kinong tray sorkar jela ki bampat shim ya katika banyada na kajing syakta jur hagajing pangkobit kat kendai. Kilayo ya kajing batha baki day ban shim ya katika haswa ka arpulai tarik uno pra arhajar arpuwe. Kani kajing batha kalawan na ka chief secretary ka jela kakong Arvi Suchiang. Kakong Suchiang kalaong baka ni kajing batha kalawan hadin baka Meghalaya High Court kalapenmi ya ka hukum haka Henry tarik uno pra arhajar arpuwe. Henry ka Chief Secretary kalaong, banda ka banta ki ki bamla ban pedang ya ketika, namar ki jing sitam ki baladon pa hakamen, ki District AEFI Committee kin pet benya. Day tang hadin balayo ya ka jing ay jing mon, bat ka sernot na ka ni ka committee, bala ban lan na ka jing sim ya ketika. Ka Chief Secretary kalabatha ba ya ka ni day ban but no mardor. Haka Henry tarik uno pra ka yung bishar kalakadaw, bakumba ka pau ki dan ki bangkwa ban sim tika. Namar kata kalabatha ya ka sorkar jela bakan penlong da ka jing lap ka bateng ban pen song thu ya ki nong shang snong ya ka jing don kam jong katika om tang ban ya da yala di Henry ya ki weiru nakalyang ka sorkar kalapen pau baka jing don jong katika kalong ka babiang na dong syadong shushu kaying bishar kala ailat ya ka sorkar jela banchna da ki rule ne ki kendon khnang bakitu ki bomtre ya katika kim dai ban ya don than lang bat ki we Kaying bishar hakas ngipalay kalakentu ya ka sorkar jela. Bakam day ban pensange ni pensuki ya kajing ay ya katika. Banyada na kajing syakta jor na kajing pangkobet kat kendai. Kaying bishar kala ay jing mutru baka sorkar jela kam day ban syong than ban pensung tu ya kinong syong snong. Halor kajing mentoy jong katika.